Hörmətli vətəndaşım, dünənki leksiyamızdan davamlaşdırırıq. Leksiyada sizə qacırıq. Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məclisi iki partiyanın əzaları Cumhuriyetçilər Partisi və Demokratlar Partisinin əzaları Dövlət Məclisiga əza həm əzaları birdək Tayvan münasibət qanununu qayta təkidlədi. Mavzulu xəbər 4-cü ayın 21-ci günü Amerika Ovazının Xitay Dil Proqramısı elan qılındı. Xəbər mundaq başlandı. Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məclisi Avam Palatasının əzaları bir parça qarar layihə maqullab, Amerikanın Tayvanga bergan vədisini qayta şərh elədi, qayta təkidlədi. Haftanın 3-cü günü Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məclisi Avam Palatası Təşqi Münasibətlər Komiteti ağzaki ifadə bildiriş bilan qol götürüb, bir parça qarar layihə maqullab Tayvan münasibətlər qanunu və Tayvan toğrusida 6 moddalik kapolatnamani qayta təkidləb, Amerika Tayvan münasibətinin hol təşkil göstərdi. Bu qanun layihəni Cumhuriyetçilər Partisinin Dövlət Məclisinin əzası Rep Steve Chabot oturuq qoydu. Omunda göstərdi, bizden münasibətimiz güllənib gəlməkdə. Tayvan bizden yaxın dostumuz. Tayvan demokratiya və erkinlikə həqiqi işəndi və əməliləşdirdi. Bu nokta bu yıl 1-ci ayda Tayvanda ötküzülgən saylamda kişiler tərəfindən yana bir qatam ispatlandı. Biz bunun Sayınwen xanımның, yani Sayınwen xanımның Tayvan'ga yeni prezident bolup saylanğanlığını təbrikləyimiz. Onunğa Tayvan xalqı bilan birlikdə yaxşı tiləklə tiləyimiz. Mən Tayvan'ı qollaydıqanlığımızda qayta təkidləyəm. Moşu komitetə oxşaş və uzun yıllardan beri izcil qilib kelayotgan işimizə oxşaş. Demək Tayvan'ı qollayman. Bu qanun layihə iki partiya əzalarının qollayışına erişdi. Kongressdə Dövlət Məclisində iki partiyanın əzalarının qollayışına erişdi. Amerika Qoşmuş Ştatlarının Tayvanga bergan 6 türlü kapolatnamasi 1982 yılı mərhum Prezident Reagan Amerikanın Tayvan'ı qollayışı toğrusu oturuq qoyğan kapolat idi. Bu 6 xil kapolat mərhum Prezident Reagan'ın 1982 yılı Amerikanın Tayvan'ı qollayışı toğrusu oturuq qoyğan kapolat idi. 6 türlü kapolatnama mundaq idi. Birinci, Tayvanga hərbi qural yaraq setib berishni oxirlashtirish. Muddatini belgilamaslik. İkinci, Tayvan münasibətləri qanunun hər qandaq bir maddəsini özgərtməslik. Üçüncü, Tayvanga hərbi qural yaraq setib berish cəhətdə işdən avval Cungo'nun fikrini almaslik. Beşinci, Tayvan bilen Cungo oturusida kelishtirguchi bo'lmaslik. Dördüncü, Tayvan bilen Cungo oturusida kelishtirguchi bo'lmaslik. Beşinci, Amerika'nın Tayvan'ın egilik hukuku toğrusidagi meydanını, yani Tayvanlik bilen Cungo'luqla özleri hal qiladigan mesele deb qaraydigan meydanını özgertmeslik. Altıncı, Cungo'nun Tayvan'ga egilik hukuk jakarlışını resmi etiraf qilmaslik. Dikkat vatandaşım, 6. noktaya dikkat qilin. Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti Cungo Tayvan'ga egilik hukuk jakarlayman dese, Tayvan'ga egilik hukuk yürgüzümen dese, Tayvan'ga egilik hukuk yürgüzüş hukukum var, resmi etiraf qilmaslik. Dövlət Məclisinin əzası Reis Amerika Avazı Radyosunun muxbiri mundaq göstərdi. Tayvan boğazının muqimliği və tinchligini qoğdaş Amerikanın meydanıdır.
Biz savdo tijorat, uchrashish, mablag' silish, aloqa qilishish orqali butun Osiyoning taraqqiyotini qo'llaymiz. Esinglarda bo'lishi mumkin vatandoshim 5-oyning 20-kuni oldimizda Tayvanga yangidan prezident bo'lib saylangan Tsai Ing-wen xonim vazifa o'tash murosimi o'tkazildi. Moshinadan avval hozirgacha Jungo taraf Jungoga nayt beqolay, qamlashmagan yoki bir inson axloqiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilib, hozir Tsai Ing-wen xonimni majburlab 92-yildagi o'rtaq turishni e'tirof qilasan dedi. Lekin Tsai Ing-wen xonim bunga hech yaqin kelgani yo'q. Shu oraliqda Keniya hukumati dollar xarjlash g'arazida Keniyada qo'lga olingan tayvanlik aldamchilar kompüterda aldamchilik qildigan aldamchilarni mı Tayvanga o'tkazib berdigan yerda, lekin Tayvanga o'tkazib bermay nayte nomussizlik bilan uni Xitoyga o'tkazib berdi. Xitoy Taylanddan Uyg'urlarni aeroplan qachilab elib ketgandek, bu qatam Tayvanliklarni mı Keniyadan aeroplan qachilab 45 nafar odamni Jungoga elib ketdi. Mashning o'zi ortiqcha shu Tayvan bir davlat. O davlat sen eğer onu rayin deb e'tirof qilsang, albatta bir davlat. Sen bu Tayvanlikni Tayvanga qaytarib berishing kerak. Bu Tayvanning jinoyatchilari degan odamni Jungoga elib ketish bu faqat putaq chiqarish. Hozir Tayvanda 5-oyning 20-kuni o'tkaziladigan murosimga putaq chiqarish. Tsai Ing-wen xonimga besim ishlatish. Mana shunday yaqinda Jungoning Kaliforniyada Los Angelesda turishliq bosh elchi xonimi, konsul xonisi ayrim davlat majlisining a'zolariga yoki pensiyaga chiqqan a'zolari xat yozib 5-oyning 20-kuni Tayvanga bormaslik to'g'risida jikiligan bo'ldi. Talab qo'ygan bo'lsang bu bir gap, lekin sen bu kongress a'zolariga yoki pensiyaga chiqqan davlat majlisining a'zolariga besim ishiltaman desang, u oqmaydi. U oqmaydi g'ash. Dal shundaq paytda hozir Tönügün çarşamba günü devlet meclisinde iki partiya guruhlardan alqıgan derecede koşulup Tayvan münasebet kanununu qayta ta'kidledi, qayta şər'iydi. Bu meydanda çıngın turduğanlığını ifadeli bu demek. Hazır 5-oyning 20-ci günü Tayvanda o'tkaziladigan murosim yoki vazifaga o'tirish murosimi, Tsai Ing-wen xonimning vazifaga o'tirish murosimining tinch va muqimlik ichida o'tkazishni kafolatga ega qilish uchun Amerika Kongressi shuni ma'qulladi degan gap. Siz endi buningdagi 6-modda qarab boqing. Tayvanga egilik huquq jakarlisi Jungo buni rasmiy e'tirof qilmaslik debdi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati. Nima gap bu? 70 yil, 60 yildan beri Tayvan Jungoning bir qismi, Tayvan Jungoning bir zamini, Tayvan Jungoning undig'i behuda avarchilik var. Efendim, vatandaşım, bunu Amerika 6-moddasi e'tirof qilmaydi ekan Jungoning egilik huquq deydigan gapda Tayvanga ishiltishini Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilmaydi ekan. Uning 5-ini yana bir aniqlik uchun rasmiy e'tirof qilmaydi. Bunda ahvolasi Tayvan Jungoning zamin undaq emas. Amaliy masalaga, naq masalaga qaytib kelib, Tayvanning o'rnini e'tirof qilish, Tayvanning davlat ekanligini e'tirof qilish, Tayvanni bir partiya boshqarayotganligini e'tirof qilish. Undan keyin Tayvan bilan do'stona munosabatni o'tish bu aqalli odam qiladigan ish. Jungoliklar 70 yil, 60 yil avvar bo'lib yuribdi. Garchi bu qonun Tayvan munosabat qonuni 82-yili Prezident Reagan hayot vaqtida imzolangan vaqtda tasdiqlangan qonunga aylangan bo'lsa-mu, endi bunda qarorlarni ko'rib boqaman, demak, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Tayvanga egilik huquq yurgizsa va jakarlisa, uni rasmiy e'tirof qilmaydi.